ngay thà tu te chỉ bay lệ với cô lệ tuần lai chu khovel mun sang sang à chiết na theng chiết tu ra tama in đầu thu thang atam le boka heng thil theng sang sang te hi chu chian chuanin Bible silok na hi a theng dik chho mek ta ni in alanga ewang te po hi haniang chu tuna nge po hian Muslim te Messia nga inchal aron lang ta a hepa hi alar khop maya internet ta phei chuan mun tin mai alu ti la kan soi sur kherlo mai thei a chan chu hepa hian sakol ni phung tur sang sang te aron ni chho zel wang ania tin hepa hi to chi nge nia ewangin nge hetianga aron inchal not na chan ti te po don tuma chuan hepa hi tu chi nge ni internet lama hian engwangin nge hetiang emema aron lar tak ti hi kan di chiang don ani ole masain hepa hi aming chu Abdullah Hassan Aba Al-Sadid ania ama hi Ahmadi Religion Peace and Light founder ani baka leader ani boka Juda Christian le Muslim te Messi angin ein chal boka tuna aman ain soidan sang sang te hi atheng dik ani phei chuan sakol dik tak ani don ti chu chiang tak ani ole eng tiang chin nge ama hi sakol anga ein chal dan chu an soilok don ani Abdullah Hassan hi athu soi sang sang te shiat tur atamin video sang sang po atam hle maya amai ro chu athu soi te hi a seidio wangin azawai vai chuan kan play don lova nimasela clip toite te ro kan ngai thla zeu don thung ani Imam Al-Mahdi Muslim te Messi angin ein chala Muslim te po hi Christian te ang thovin hun top dona Messia local turangin anrin na chuan om vele thoboka kanrin na hi kongthen khada chuan in anna lai haneya ewang hian ani po hian Messia local tur chu an ngak ve mek boka chuwangin Abdullah Hassan po hian Muslim te Messia ni thu aran sei chuak ta a in chu baka Christian ten sakol turangin he Muslim te Messia hi an ngai ni ti kha kan sia da tho me Abdullah Hassan hian athu zoina chuan kumsang khazali chungin mi tu ma Abdullah anga inchal ngam anum lo keima ti lo chu tin asoya chuwangin ama hi Messi angin ain chal ani I am Abdullah, the successor of Imam al-Mahdi alayhi salam, the successor of the Comforter Ahmed, the successor of Simon Peter, the successor of Muhammad, the successor of Jesus Christ. I am the true and legitimate Pope. I am the proof upon the Christians. Juda ten Messia an nga Christian ten Messia an nga chu keima nge hi kani tin Abdullah hian asoi zui ani hunununga chuan zolneider an chu atur thu Bible changpon kan sia chuwangin tuna po hian hepa hi zolneider ani ange sakol dik tak so kalo niang ti chu zona mitam takin an nei ani sakol chu Bible in Middle East atanga alo chu atur thu asoya ani hian Middle East le West nei tu ani thu aron tar lang zui boka chuwangin hepa hi mitam takin sakola ni nga hatin rindan an nei nul to hlom ani Imam Ahmed Al-Hassan Muslim te pathian nga mek thupek alo chuak ani thu asoya tin Muslim Quran lekha buwa ama hi Messia diktak angin aming ain zia thu asoya tin chu baka Bible apo Isaiah silok na khan ama hi sakol angin tarlan ani thu asoi vele boka chuting zelin Judaism thlengpon ama hi hun topa an nga Messia ni thu atalang zui bok ani hetianga thumak sak tak tak mai Messia nga aronin chal baka sakol ni na tur sang sang te po aron len chok mek ta wang hian hepa hian khovel pum chu a thong khop maya midam tak athu soi ngai thatu ta chu an hlau thonga ama hi sakol ani mailo mo tin rin dan an nei na sato ani video tran tira kan soi tong khan hepa hi internet lama alar khop maya YouTube a page chuan aming khan han search taula hepa thu soi hi mu tur tamin channel sang sang te pon an react na sa a
hepa hi sakola ni mai lo mo tiang te pon content atam khop mai rilok na le sakol ni dan phung tur zong zong hepa hian anei gim tlat maya heng thu te hi sakolin asoi vek tur thil ania tuna hian hepa nge hian aron soita ani Abdullah Hasem Aba Al-Sadid hi sakol ani tin chiang takin gan soi theilova amai ro chu ache dana changin le tuna changa kumrei vak lova tunge ani chu chiang takin kan shemai don ani mani lo khan pop chuan khovel ha chu santa a athia changa rei vak lo hnuwa hepa hi aronin lanta a ama hi pop diktak angin en chala ama thu chau zom torin mitin mai chu tuna hian ashil shebok ani Izo Krista Mohammed le Simon Peterate IO2 ani thu soya akaushan asa kho hi si an Islam peng som pani na changa lo piang ania Middle East a chuan hepa chetavel hi khovel top na turnen an soizom na sa ni hin newshan khat chuan an tarlang ani hepa hi hunhunhunga sakol lo chuak turnen khan inzom na nei niang ti hin rindan midam takin an nei na chan pakhat chu Saint Malakia Shillok na Pope Nunung Bertur chu Pope Francis ania emi nu hian mi pakhat Pope IO2 in chal aron omdona ama chuan khovel pumpuya Pope diktak angin aron chal dona Shillok na chuan sakol ani tur thu adarlang boka Pope Francis a thi nuwa heng thu hi pon chuan na hepa hian aron nei ta ka wangin Pope Francis a thi nuwa heng thu te hi pon chuan na aron nei don ni in Shillok na chuan atarlanga hetiang hian Shillok na chu awma wangin Pope Francis a thi nu rei vak lova Abdullah Hasem hi aron in larta a heng thu sang sang te hi aron soita ani soita kan khan athu soite hi Shillok na chuan a soi tur thu aron tarlanga ama chu pathian ang main aron in chal dona in chu baka inkima thunei na aron kengko don bok ni in tarlan ania tuna hian Abdullah nge po hian he Shillok na hi aron ti ro ring chhota ni na lang bok ani tuna hian he thil chia hi aron thleng chhota a achan chu Pope Francis a thi nu rei vak lova he pa hi aron in lan ngal to a amun diktak alu don ti aron soi ani ole khakha tunlaya Messi anga inchal mitam takin an ngai ven internet lama lar em mai chu hania soitakan khan hepa hi Middle East ami hania aming chu Abdul Hasem Aba Al-Sadid niin hepa hian engkim mai chu ama thunun na hnoi le kai shoi na hnoya omvek turani thuran soita a tuna hian mitam tak chu na ma hi sakolani an ringta ani ole hemi chungcha hian engi ngai ve dan le hepa hi sakol tak tak ani ring ve em ingai dan comment lama minoshia tir ve donia tuntuma tan chuan khati zong kha hanie